lwahlala uNkulunkulu lapha esicela inkosi kele ukuthi mase sihlezi phezu kwalentaba usivikele emoyeni ngoba siwazi uqhamuka lo moya oyayiqhamukela udunga amakholwa kanti sisidumisa wena nkosi makuthi abalela abadumisayo abadumise kahle bangasiphephuli makuthi abanikazi bentaba abangaphansi kwentaba abezwe igama lonyazi linye igama likhona phezulu emhlabeni naphansi ezulwini elonyazi amen kodwa ingqikithi yosuku ukuzalwa kobuNazaretha iPhasika sibuya kulo siyambonga uNkulunkulu amen so wabuko nje manje begubha iPhasika engekho ukuze libona likho leli Phasika liqondana alibi mhla ka5 April 1 way ngelanga limhla ka21 ngelanga linguMarch bese bethi Good Friday okukhomta amaphekula kade abakhona Nazaretha konyaka siphume ngawo phezulu kwentaba omhlangano ngizama ukuvezela isithombe sokuthi unyazi luNkulunkulu akasiyena umprofeti Nazaretha asiqondeni asikabizi ubaba ngomprofeti udaleni fishi isontweni mawubiza uJehova ngomprofeti wathi aba nomhlangano yokuphuma lapha enkamateki seKenani wayesethi akuhambe kahle ngisindwa abafana namantombazane bahlangene la ngemuva bahamba ndawonye ababe khona eduze bakuzwa kokhulu ekhombisa uNkulunkulu wala ngemva kwami emva kwenhlanhla ukuthi kunabafana namantombazane bahlangene bayatenda batsheleni bahlukane kwamenyezwana ko-over kwagejinywa ngenyaka uba ubuzwa yibo ubaba uyanibamba phambili ukuthi nihlangene la wayesethi asambeni wanyathela kabili kathathu waphinde wama wathi ngiyabezwa abakahlukane hambani batsheda abahlukane kwathi bamemetha kusheba khona baphatha over la endleleni hey memezane tshela nabo bahlukane waphindwa wanyathela kabili kathathu wawuza umoya ngoda ukukwe wanamanje basekhona kwathi mase behlukene wasethi ya sekulungile zaqhuma akabonga uNkulunkulu manje ke utasithini wena udasithi Shembe umprofeti uShembe ayikhuluma into engekho uShembe ukhuluma into ekhona Nazaretha uShembe wakhomba itshe ngale ngakithi phansi kwentaba liye emzini wakantinga leyobulala kantinga ehlezi kwantinga eyoshatiswa kakhe walikhomba lama ngqina namhlanje limile lapha phuyini efuna emhlabeni Nazaretha sihlekanye ukuhlala sibuka unyazi sishayela isitimela awubona manje Shembe uNkulunkulu uthe uShembe ephuma eRobben Island unyazi lwezulu isikebhe sigcwele kwasuka umoya lokwafa ovela wasuka wathi letho wabuza kulabo abaphakathi lo shayelayo wathi kanti lento yakho yenza nje ephuma eRobben Island Nazaretha yini nifunayo ubani oshodayo inkinga umuntu usidalela fishi mawasalibona unyathi uNkulunkulu hamba kahle peaceful ungamemi usambele nje thina zosala sithingiza emva kwayo noJesu walikhuza ulwandle uShembe ulikhuzile ulwandle abakhona ofakazi woza nganeno lwathula ulwandle cwaka lwathula ulwandle ngedu waweShembe ozofika nganeno lokhu uJesu alikho elinye igama likhona alikho elinye igama elikaJesu uhlala ngabantu udlala Nazaretha sathi setezi komunyaka ikhumbulelani lento sathi setezi lapha zihuba zonke ziyonyazini kwasuka isidumo wanqamukelana abantu bayibaphoseka kunomselano lapha bayibaphoseka phakathi bebaleka kodwa ngiye ngiyobuza babalekelani wenza ngathi akaboni babalekelani kanti uyena ogilizaka
Nazi ingane kwezenyana kodwa ingane kuphuma imamba la kuyona ehlaza. Anikhuluma ngale lezi ndaba. Abangazazi lezi zindaba. Abani ba anibatshelanga. Yaphuma imamba emlonyeni wengane ethuza imamba ethuza phakathi kwabantu babaleka abantu eManazareth. Isipho kanti eseyixoxa. Ezokusondana. Hayi makangizondi umuntu. Ungayisholo nje konke okuthanda ngami. Yaphuma imamba ihlaza emlonyeni wengane. Yathi sokubaba isipho somani yayisiphumile imamba. Ehlaza encane bathi ayincanyana. Manje inoyifunayo. Ethe Yesu ushamba usukumile wahamba. Bathatha ishosha bayihlanza ade kuhlezi khona uShembe. Bathi ngegama lika Shembe sukumane. Engaseke uShembe unyalo zasukuma ishosha. Musane ukuthatha into engafani nithi ziyafana. uShembe akafani noJesu. Kwazi wakhala umathi wathi inkosi kububu ukhona bengekafa umfowethu. Futhi uJesu mesihamba emhlabeni uthi inkosi kuphelile. uShembe meseshika ibhasi uthi vusa omunye. Endlini yakho hola ibandla lakho. Pointing makholo. Nathatha ubheke maphathi uthi uJesu mesehamba kuphelile. Akhona makholo. Kuphelile. Akuphelile. Yamoja indoda yakwaJuda yakuphelile. Ithi inkosi amaNazaretha emkhatheni, ithi inkosi vusa omunye endlini yakho ahola ibandla. Uthini pho wena? Ufuna silandele enye indlu manje? Hayi, silandele indlu inyanga izulu no matter what. Kumhlungu lokho noma ungakhala silandele inyanga izulu yasiqoqa. Yasiqoqa qoqa lembeke emakadini sadlulela phezulu abantu abethula. Babe ngeke abantu abaningi. Kwaye kobosho amakhosazi leli bantu kobosho amashezi bavalela lapha emshebheni. Bavala phezulu emawindini sikhala isigubhu kade seyingane zidlala ibheke maphathi ziye phezulu kwentaba. Wathi mashezi yesabe ephakathi etokisini. Esiqoqa inkosi yamaqada esiqoqela embeka. Behlakazile abantu ngayibhanga. Namhlanje usuthi usuthi namhlanje kubhlungu kona kodwa khuluma ngento eyenzeka ukuthi inyanga ezile yasiqoqa nje sichithekile kwafa umama phezulu kwentaba bagwazwa ilakha lenyanga ezile libandla lakhe abantu akwethu liqoqa yayihambe phakathi kwamadokodo inyanga ezile ebusuku ihamba ihlola abantu bayo bahlezi kahle kanjani. Nakho ke eManazareth inyanga izulu yathi mhla ka-10 usuku olukhulu leli bandla. Khona incwadi yeBhayibheli ethi awulukhulu lolu suku lokhu ngangalo. Kusasa usuku lokushimoyizela. Sigubho kwakwethu sidla amasa sekhaya. Siyawadla amasa okuthengwa. Amaphayinti ake sidla amasa egula kusasa. Uma unoswidi ufika ungiphe ngizowudla. Nami uma nginesinkwa ngizokupha. Manazareth lolu thango lonungaka sizolwenze njani? Kusasa noma navuka ekseni agqoke kahle avume kancane yedwa endlini engaphumeli phambi kwabanye. aJerusalema Bethlehem endlini yakhe kophoza intando yothando izazi lesitsheli umsindisi awusezelwe Gezulu luke laphuma labheka kwaNdebele
sangena kaNdebele seyimemezana ngekho la ungamaphi no kodwa ngapha mina senilahlekile sajike ezinye zabuka endleleni kwaphela etime yokufonelana bedirectana yaphela etime sajike endleleni zabuya kwafika kodwa hawu baba usufikile manje lapha ekhaya akumnandi baba ingonyama kaNdebele ayimnandi ifuthumele wangena wanhliziyo wangena ngathi akazi uthi uyaphi wangena wavolelana wabiza amafutha wavulelana nengonyama endlini wathi evula isitaphu ephuma kayiphumi ingonyama emlandela akaba uNkulunkulu ingonyama maNdebele wangena novaselini ungabusisiwe ukuthi wafika wenzana endlini kasazi bapho zopolitiki niyabona inhlangano ndiyadunguzela owangena endlini eMatuba wavalelana nonyazi lwezulu lwamtshela lathi nawe usuyahamba nowaye ngaphambili wafika la wafika sithatha apha isikhundla nawe usuyahamba lathi kulungile kodwa isikhundla zonke sithola wasithola wakwabuya uzobonga Mhlasimbe kwenza ukuthi ngibe ngigule kancane ngiphathwe umkhuhlane angazi ngimbone Bangilizwe izwi lakho wena menzi wami kuyasinda imbongolo uyalizwa izwi lakho awufune wantu ngamaphi la kule ndawo sinta kona kanti umuntu oyisiwula ufuna wena akalizwanga izwi lakho awukabili akathathu akalizwanga indaba ebuhlungu enhlizweni yami ekhulunywa unyazi eGoli ukuthi sengenisaba amaNazaretha senisaba ngisho ukuvela kini niyangishutha ningikhiphe endaweni eyirong kodwa abafuna abantu kuya kukushutha ubaba ukuzila uWhatsApp abafuna abantu kuya kuWhatsApp baphawula khona la kuWhatsApp awusana noma bagcotshiwe khona bangabefundisini khona bangamakhosini kodwa impawu ekhona la kanti umuntu oyisiwula akalizwanga izwi lakho awukabili akathathu awakalizwanga Yasebuhleni yazi bonke laba bantu beze kuwe ngokukholwa kwami Nkosi yesabatha ngathi ukuthi abanemthwalo usubethule abagulayo sebesindile abadingile Nkosi usubaphilisile bengakafiki kuwe unyazi manazethu aliphilisa ngokukuthinta kodwa liphilisa ngezwi noma ungafona ukuphi phansi kwethu uthi ngibikene onyazini make hambe inkulumo yayo onyazini lwathi unyazi Nkosi kubusisa ususindile wherever you are ilokho ikhonzo onyazi asibuka unyazi silethembe silithande Nkosi yesabatha khumbula amakhosi alele kulelizwe kulezi intaba namadoda alwa elwela lelizwe abulawa amanye afa namakhosikazi awo kwakuliwa Nkosi kulwela lelizwe bageze Nkosi bagezeke babuye beze phansi kwethu bebahle bangabuyi ngolaka ukhumbula abafelokazi nezintandane Nkosi kulelizwe njoba ukhona nje Nkosi akekho ngajabule
ongajabule kavele ube ngakazange akuvume mhla ka3 angeke kajabule lo kodwa wakuvuma mhla ka3 2011 April uyajabula ubulalo lwaluhlunyazi luvele ezulwini bakhumbuleke inkosi bonke nabe kade bengathanda ukusebenza inkosi bakhumbule nabe kade bephusha abanye ngamadoda sebenzani siqovana udaka siqoveleni bengafuni ukuthi bathengele isinkwa bakhumbule inkosi uvuso nembeza kubo ukuthi makwakhe umuzi kaShembe awakhiwe inkosi busenikuzweni Siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusisa. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu nanye 101 sicela umshumayeli Ngcobo wasevusanani asolele isihlabelelo inkosi imbusisa. Inkosi busupha amabangcwele.